موافق معلومات تشکیلات عمومی جهانی تندرستی هر یک کودک 700-800 دوم در جهان با سندروم داون تولد می شود. در روسیه همه ساله تقریبا 2500 نفر کودک، در تاجیکستان تقریبا 300 نفر کودک، در ولایت سوخت 80 نفر کودک با سندروم داون به دنیا می آیند که آنها را کودکان آفتابی نیز نام می گیرند. کودکان آفتابی تا سن 18 ساله در ولایت سوخت 1500 نفر را تشکیل می دهند. در روسیه 85% اویله‌ها هنوز در تولدخانه از این کودکان دست می‌کشند. با این واسطه خود را از مسئولیت آزاد می‌کنند. اما سندروم داون بیماری نیست. گناهی کسی نیست که کودک در نتیجه خروموسوم زیادتی تولد می‌شود، ولی آنها را دستگیری نمودن شرطی مهم است، زیرا حقوق‌های آنها برابر میباشد. وقتی که به بیمارخانه بچگانه رفتیم به پدرش گفته بودن دکتر که این 1 سال عمر نمیبینه. به نظر من اکنون برعکس دکتران این همین خیلی از این ماه تا این ماه وزن نقص میگیرید. امروز مادر از موفقیت شاکرجان 8 ساله خرسند است و شکر فرزند عزیزش را میکند، لیکن تا رسیدن به این روزها مشکلی های زیادی را پس سر کرده است. نیست کنی انگور نیست. در وزن خورد که تولد شد این در داخل کویس بود. بعد از 1 هفته به ما مصلحت دادن که باید ما به بیمارخانه بچگانه تا یک وزن درست گرفتن بچه و با در نظارت دکتران بودن این ما رو به بیمارخانه بچگانه انتقال کردن. دکتران تنها به پدرش گفتگی که این بیماری داون دارد، اون پیشامدهایش فهماندگی، اون کس به من هیچ نگفتند که اکنون زق میشوی، خودش بعد از تولد میدونید که شخص بسیار وای میشود و برزم که بیماری داونش هم کمتر نقصان مادرزادی دل هم دارد. همه این حالت وزنی روانی مادر را اهل اویله به هم دیدند. او را سرزنش یا طعنه نزدند، برعکس شجاعت را دستگیری نمودند تا که وی باز دلیرتر و با جرأت باشد. درباره من اویله‌ام هم شوهرم، اوچش، عمه‌اش، برادرانش همه ما اکنون همه کس از پای انمی کودکمان بودیم. پسرم یک تیکک 3 تا بچه و یکون من به پسرده چطور شده این ها کن من کجا و رفته بیاد ایا اون اینده تلفن که می استد دوتی و شام نغزو مهربانو این دیگر با این اصلا شیری این ما یگون اشکون خفنه الهی میگویم که نمورد که اپشتی منم میمورم به این نمیتونیم ما. شاکرجان در احاطه اهل اویله با محبت به وی میرسد. نوبسته از تشخیص و پیشگویی دکتران با امر تقدیر وی کلان می شود. وقتی 3 ساله شد در اویله به خلاصه آمدند که تعلیم و تربیه وی باید در کودکستان همراه دیگر کودکان ادامه یابد. اما نافهمی و مشکلی های دیگر مادر شاکرجان را انتظار بود. وقتی که به باغچه رفتم 1 بار چی کردم که نخواستم، لیکن من گفتم که خیلی من به کار برآمدم، در کار این از کمیسیه ها گذرانده آمدم، این نسبتی دیگر کودکان این هم برابری کودکان این هیچ گونه ویش نیست، ولی نقصان دلش رو بهانه کردم. همین چیز به من بسیار خفه شدم. بهانه کردن، هر چی بهانه کردن، سپرافکا بیار، این بیار، وای بیار. من حس کردم که کودک من نخواستن قبول کردن. بعد از این من گرفتم این دیگر باغچه و انتقال کردم. آرامی، انسان دوستی، مهربانی با اطرافیان تیز انس گرفتن شاکرجان را که با سندروم داون تولد شده است و جمعیت مثبت معرفی کرده توانست. عموما از اول هم با بچه ها خیالش در بین بچه ها بازی کند، در محله هم میبرارم، لیکن خودم نگاه میکنم که یک کس نزند یا نافتد یا من یا بیبیش با نبود یا برادرانش این را با همراهی بچگان بازی میبراوردیم. عادتی زدنش نی. یک تا ولسپید چشای منمول ولسپید کروک من میجاو هایک میکردم. من کنی این میکردم.
турник бемерад мекашад қадаш нарасад оча мана бадор мегӯяд ман мебадорам ҳамаи ҳамсояҳо ҳама медонам мана ки шумо инқадр нервара ва меҳрубон мана ваш кор бемерам будда метиҳан адресад ман гурӯҳ мебиём ҳамина ҳами қадar 8 сола кадимде ако эснаш мегӯям ила умраш дароз бошаду хони дараша бинам. Шуҷоат Темирова хуб медонад ки ӯ танҳо нест. Мисли вай модаронеро ки кӯдакашон синдроми Дауна доранд, таъсисёбии як ташкилот тавонист ки сарҷам кунад. Қариб 1 сол аст ки ташкилоти ҷамъиятии назари дигар фаъолият дорад. Беш аз 100 нафар волидоне ки кӯдакашон бо синдроми Дауна таваллуд шуданд, ташкилот тавонист сарҷам кунад. То имрӯз бо волидон ва кӯдакони онҳо корҳои назаррас анҷом дода шудааст. Машғулиятҳои омӯзишӣ, форум, семинару тренинг, баргузории намоиши рассомӣ, дарси маҳорат, ҷалби кӯдакон ба олами санъати навозандагӣ, мусобиқаҳои варзишӣ байни кӯдакон бо синдроми Дауна ва дигар чорабиниҳо дар сатҳи вилоят ташкил ва гузаронида шуданд. Нафароне ки ба истеъдоди фарзанди худ бовар намекарданд, баъди ҳамагӣ чанд машғулияти инфиродӣ аз муваффақияти кӯдаки худ изҳори хушнудӣ намуда, ҳатто назари худро дигар карданд. аъзогӣ ба ташкилоти назари дигар модари Шокирҷонро низ беш аз пеш рӯҳбаланд намуд. аввал ҳамаи вақте ки кӯдакон номнавис мешаванд ба ҳамин ташкилоти назари дигар аз муоинаи тиб ҳамаи кӯдаконро мегузаронанд. аз муоинаи чашм гузашт, аз муоинаи дил, ӯзии дил гузаронданд ҳамаи кӯдаконро. баъд аз он муоинаи вай гулӯяш щитовидкаҳошона инҳо мо боз муоина кардем. шукри худованд ки ҳамаш нағз будааст. ва моҳи август акнун чӣ буд? тахмина ҳакимова худашон ба Тоҷикистон омаданд. мо чанд чиҳоро гузарондем, вохӯриҳоро гузарондем. моҳи август барои анамин бачагони синдром Дауна ба лагери соҳил дар Қайроқум ташкил карданд. моро ҳам даъват карданд. ба фикрам 30 нафар кӯдакони синдром Дауна бо модараш 3 рӯза мо ба лагер рафтем, бо модарон вохӯридем. дар он ҷо боз бо бачагони мо волонтерҳо машғулият гузаронданд. ва аз ҳамон давра ба фикри ман вақте ки бо ҳамин ташкилот ман дохил шудему чанд ҷаласаҳо иштирок кардем, вохӯриҳо иштирок кардем, пеш аз ҳама назари худи ман дигар кардем. ва ман фикр кардам ки не, ман бояд акнун аз пайи анамин кӯдаки худам бояд шавам, чунки инро ба мактаб ман омода карданам дар кор. кӯдакони офтобиро ҳафтаи 2 маротиба мутахассисони логопед, равоншинос, тандармон қабул карда бо онҳо машғулият мегузаронанд. ин барои рушди ҷисмонӣ ва ақлонӣ, зеҳниву равонӣ ва нутқи кӯдакон мусоидат мекунад. Шокирҷон ҳам дар қатори дигар кӯдакони офтобӣ ба дармонгоҳ омада аз ин машғулиятҳо баҳравар мешавад. вақте ки мо машғулиятҳои логопедӣ мегузаронем, артикулятсиони аппарати кӯдакон ба ҳаракат медарояд, ба ин дохил мешавад лаби болою поёну умуман гиремага забону ҷоғу ҳама инҳо ба ҳаракат даромада ваи суханронии кӯдакон бисёр мешавад, яъне ки захирии луғавии кӯдакон бисёр мешавад. мана бисёри кӯдакон вақте ки ҳамин машғулиятҳои тандармонии моро мегузаштанд, онҳо ҳатто роҳ гашта наметавонистанд. ҳозир бисёри кӯдакчони мо роҳ гаштанро омӯхтанд. ба ғайр аз ин кӯдаконе ки нишаста наметавонанд, онҳо ҳам дар вақти машқҳои ҷисмонӣ, машғулиятҳои ҷисмонӣ, онҳо ҳаракатҳои зарурро меомӯзанд. роҳбари ташкилоти ҷамъиятии назари дигар Тахмина Ҳакимова ки кӯдакаш бо синдроми Дауна ба дунё омад, эҳсоси дигар модаронро хуб дарк мекунад. бинобар ин кӯшиш менамояд ки ҳамтақдиронаш нисбати фарзанди худ бепарво набошанд. имрӯз Тахмина аз пешрафти писараш Сафроз дар сомонаи иҷтимоии фейсбук низ гузоришҳо пахш менамояд. ин муваффақияти Сафроз ки паси он меҳрубонӣ, ғамхорӣ ва заҳматҳои пайвастаи волидонаш меистад, дигар падару модаронро ки кӯдаки офтобӣ доранд рӯҳбаланд мекунад. аз ҷумла қаҳрамони ин гузориши мо ҳам аз пештара дида боз ба раҳаш устувортар истод. акнун Шокирҷонаш ба синни мактабравӣ расид.
падару модар ба хулоса омаданд ки вай бояд дар мактаби умумӣ ҳамроҳи дигар кӯдакон таҳсил намояд, лекин онҳо намедонистанд ки ин орзуи онҳо пайи худ кадом муаммоҳоро эҷод карданаш мумкин. хулосаи комиссия ҳамин буд ки ин хел кӯдакон бояд дар мактаб интернат хонанд. нақшаам ҳамин буд ки як-ду моҳ ба мактаб интернат медиҳаму оҳиста ин дигар мактабро интиқол мекунам. дигар роҳ нест. чунки комиссия то ҳола ба ман масалан мегӯянд ки не инҳо бояд дар мактабҳои алоҳида. охир ман гуфтам ки мактабҳо бо барномаи инклюзивӣ бояд қабул кунанд. баъд аз ин ба мактаби 7 рафтам. бо директори мактаб суҳбат кардам. хел кӯдак дорам. гуфтам чӣ накард, рад накарданд, қабул карданд. лекин акнун ман ҳам ба кор рафтанам, дар кор дарс дорам. фикр кардам ки боз мактабҳои назди худамон ё худ ба мактаби ирфон. вақте ки ба директори мактаб даромадам нахостанд. ба мактаби рақами 10 рафтам. ба директори мактаб даромада вазъиятро фаҳмонидам. он кас хуш қабул карданд. ман мехонам, шумо аз пушти ман чикор мекунед? имрӯз Шокирҷон хонандаи синфи 1 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 шаҳри Хуҷанд аст. аз ҳама муҳимаш масъулияти мактабхониро хуб дарк менамояд. ҳар паго аз ман пештар либосҳояшро оварда ман мактаб меравам гуфта саросима мешавад. вақте ки ба мактаби умумӣ омад ӯ пеш аз ҳама ба фикри ман масъулият ҳис намуд. дар хона ҳам ман бисёр машғулият мегузаронам, бисёр машқ мекунам ки кӯдаки ман дар ҷамъият худро озод ҳис кунам. дар вақти дарсҳо асосан карточкаҳо ки кор мекунем, аз расмҳо истифода мебарем, каме суҳбат мегузаронем, корҳои инфиродигиро мебарем. асосан ки дар вақти дарс ман бо қалам навишта метиҳам, аз болои ҳамон навиштадоди ман назорат мебарам, каме бештар менависам. ҳаракат мекунанд, ҳаракатшон ҳаст. дар баробари ба таълиму тарбия фарогир шудани кӯдакони офтобӣ истироҳати онҳо низ дар ҷои намоён меистад. октябр моҳи огоҳӣ ва иттилоотонӣ оид ба синдроми Даун аст. бахшида ба ин моҳ бо ташаббуси ташкилоти назари дигар кӯдакон ҳамроҳи модаронашон ба театри лӯхтаки шаҳри Бӯстон омаданд. аз тамошои саҳна дар иҷрои лӯхтакчаҳо ки қаҳрамонони афсонавиянд кӯдакон шоду хурсанд гаштанд. ба модароне ки фарзандшон бемор ягон хел осон доштан дар кор не мана наст барои мана имрӯз яъне моро ба таклиф кардан ба театри лӯхтаки шаҳри Чикаго ташкил кардан. ба ин ташкилкунандаҳо ман раҳмати худам мерасонам, сипосгузорам. қатори ҳамин фарзанди ман омад. бигузор тамоми мардум донанд ва кӯдакони синдром Даунро бо назари дигар қабул намоянд. ҳамин тавр Шокирҷон ҳам аз тамошои намоишнома қаноатманду хушнуд гардида он то дер дар хотираш боқӣ хоҳад монд.